Qo'shnaga doimo yaxshi muomala qilib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan: "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu." Kim dünya ahiretke iman, Allah Teala'ga iman keltirse, ahiretke iman keltirse, al qo'shnasına yaxshi muomala qilsin deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu rivayatni keltirgeni Payg'ambarimiz hadisi Muslim Sharif'te keltirdi. Özümüzün qanday gana bir amal menen je söz menen qo'shnaga ziyan jetkirбейбиз. Tilimiz menen dagı, qılgan işimiz menen dagı alarga ziyan jetkirбейбиz. Payg'ambarimizning hadisinde gelet: "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu." Bukhari Sharif'te aytat: "Munake kim Allah'a, can ahiretke iman keltirse, qo'shnasına ıza jetkirbesin." Gede bir söz aytıp kalat, baldar kişine uruşa getet, aytışa getet. Hem baldar da oşonun sebebinen anan keyin erkegi menen ayalı menen aytışı otursa жақсы emez eкен. Şonduktan eğer de qo'shnan tarabынан qandaydır bir kıyınçılık gelip kalsa, ağa biz sabır kılıp koyat ekenmiz. Ağa biz sabır kılıp açuğuzu jutup koysak, oşo menen жақсы muomala bolup ketet. Andan keyin qo'shnaga daima bo'rikerlik muomala qilib, жақшылық жамандығында şerik болып тұру. Özüne жақшы көрген нәрсені дағы, мына qo'shnaga дағы жақшы көрелі дейді. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem hadiste айтқан: "Vallazi nafsi biyadi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Menin canım anın қолында болған затқа ант içem дейді. Bende imandu толық бола албайт. Özüne жақшы көрген нәрсені qo'shnaga жақшы көрмейінче. Qo'shnasi açığa болып қалса, ağa мүмкіншілік жараша сөзсіз құрсағын тойғызып қарасын дейді манеке. Демек қиямат күні сұралат деген, өзі құрсағы тоқ, qo'shnalari açığa бола тұрған болса, қиямат күні ушун үчүн да сұралат. Демек сөзсіз Пайғамбарымыз hadislerine келет, bir içine biraz tamak жасағанда, шорпо жасағанда, bir kese ашығырақ су қошып отырған болсақ, ошо qo'shnaga берілсе, анын да құрсағы тойып қалады. Анын да бала чақасын ұрсады. Qo'shnaның ақысы ушунчалык. Егер де qo'shna bir белек бере тұрған болса, ана кичкене адам бар го. Анын жанында ешкім тұрбайт. Ешкім қалбайт, барып, ошо бөтөлкө экөө эле калат. Үй бүлө да кетет, бала чака да кетет, тууган да кетет. Жақын достор да кетет, денсаулық да кетет, ақша да кетет, ақыл да кетет. Кетеби кетпейби? Барын эле көрүп турасыңар. Билмемишке саласыңар калкын. Бар да кетет. Ошончо нерсени, жакшылыкты алып кеткен нерсе. Акылыңан келди, не кереги бар ошонун? Үй бүлөң талкананып атса, денсаулык талкананып атса, акчаң кетип атса, досуң ортодо мамиле талкананып атса,